Yes, ndagushohoje aho uri hose. Nizere ko umeze neza. Alright. Ahangaha rero twagarutse none ni kuri MITV aho tugiye kuganira n'undi ibintu bitandukanye biri kugenda bivugwa ku mihanda. Twagiye dukusanya amakuru atandukanye, yewe ya makuru atariho ivumbi, ndetse ahandi uwo wayabonye ariho ibihu. Aha tuza tukayagusobanura neza kugira ngo urusheho kuryoherwa. Ngira ngo muri iyi minsi hari iminsi biri kugenda bivugwa ku mihanda, yaba ibishimishije ndetse n'ibibabaje, gusa cyane cyane harimo ibiteye n'agahinda dukwiye twese kurwanya nk'abanyarwanda, by'umwihariko ibiri kugenda biba kuri iyi mihanda. Ngira ngo imwe mu nkuru nkuzaniye n'ubundi itandukanye, n'umwana w'umukobwa n'ubundi hano wafashwe n'ibisambo bikamukubita bikamukomeretsa cyane. Ngira ngo ubwo twandikiraga n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami ry'umujyi wa Kigali, Werarisi Gahunzire, n'ubundi yagiye gira byinshi atubwira. Twamwandikiye tumubaza ibintu byabaye ryari, ese polisi iri gukora iki, harakurikiraho iki kugira ngo uyu wahohotewe, nabyita ko yahohotewe, akanamburwa imitungo yese cyangwa ibye, birakurikiraho iki, ese aba baba bafashwe cyangwa se kugira ngo turusheho kumenya byinshi kuri no nkuru. Twamwandikiye duti ese byabereye hehe, ikindi byinshi kuri iyi nkuru bitandukanye, ikindi ubu uyu watemwe ari he, harakurikiraho iki, ndetse n'ubuhe butumwa polisi y'u Rwanda igenera n'ubundi abaturage muri bihe bidasanzwe. Ngiye rero guhamagara n'ubundi navuga ngo umwe mu bari hariya n'ubundi Rwampara aho byabereye, nkubaze byinshi bitandukanye. Ese watemwe we bite, bimeze bite, hagiye gukurikiraho iki, ese yaba yitaweho n'abaganga, kugira ngo turusheho kugira amakuru dusangira n'ubundi hano kuri MITV, bibe ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Ngira ngo n'ubundi twabonye uriya mwana w'umukobwa avirirana, imodoka imukubita, navuga ngo imukubitaho amatara, abari barimo baramutema n'imihoro, bagasa nk'abamwikanze, bakiruka bakava aho ngaho bakagenda. Navuga ngo Square, uratwumva? Alo? Square ndumva atari kutwumva. Alo? Ntago ari kutwumva. Naza kuba ari kutwumva turaza kumuvugisha bitandukanye. Navuga ngo imodoka n'ubundi by'umwihariko yacagaho, imurasiraho amatara, ibona ko harimo haragirirwa nabi uriya mwana w'umukobwa, ari nabwo mwaje kubona nk'uko muri kugenda mubona n'ubundi mu mashusho. Uyu mwana w'umukobwa n'ubundi bari kumutemagura n'imihoro aba basore. Navuga ngo wari uri mu modoka batera itara n'ibinyoteri, basa nk'abamwikanze, baterura amabuye bashaka kumutera, gusa n'ubundi biba ngombwa bariruka cyane. Ngira ngo ibi ngibi biteye, navuga ngo biteye ikibazo kubona n'ubundi abasore b'urubyiruko birara ku bandi, bakabagirira nabi, bakabagirizaho nkana. Navuga ko ari ibintu Alo? Uratwumva neza? Yego ndabumva. Turakwakira hano kuri MITV. Yego murakoze. Yego, nagira ngo dusobanurire ku byabaye kuri uno mwana w'umukobwa. Navuga ngo biteye n'agahinda. Ese bino byagenze bite? Wagira icyo utubwira kuri ibi byabaye? Nje nkimara kubibona nakubiswe n'agahinda, nakubiswe n'ubwoba bwinshi cyane. Yego, kuko ntabwo byari ibintu by'abanyarwanda, si umuco, si kuri byahoze. yego, mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane. Undi muntu wese wabibona ndabona ko ari umunyamaswa ukomeye cyane kandi bikabije. Yego, nagiye mbona bamuteragura imihoro, imodoka ivuza amahoni. Ese biriya byo byagenze bute kugira ngo nibura ari amashusho abe yafatwa? Donc urabona ari amashusho yafashwe n'uriya muntu wari uri mu modoka.
yego we yaje akimara kuhagera asanga biriya biri ku yego uriya mwana w'umukobwa we tubajije yatubwiye yuko yaje ari kugenda yitambikwa n'abantu bane, yego arangije kwitambikwa n'abantu bane, umwe yari afite akamvirope, umwe afata akamvirope kiwe yari afite agaterera mu muhanda akajugunya mu muhanda, yego undi ahita amusunika mukubita hasi. Ubwo uwa gatatu we yahise atangira kumwambura ibyo yari afite, undi we ari gutemagura kuri iki. Yego. Hanyuma rero haciyeho imodoka niko guhita ibona ibintu biri kuba, icana amatara, inavuza amahoni menshi cyane, barangije barayikanga barirukanka. Yego. Hanyuma hari abanyerondo babashije guhita bahagera bashaka kwamagana icyo gikorwa cy'ubunyamaswa. Yego. Niko guhita birukankana nabo nyine biruka kuri abo bagabo, barangije nabo babasubirana inyuma barabatemagura nabo barabakomeretsa. Yego. Nuko byagenze. Yego, navuga ngo nkawe mugenzi wacu n'ubundi wakurikiranye n'ubundi no nkuru aho aba batemwaga, navuga ngo uyu munyerondo wahohotewe ndetse n'uyu mwana w'umukobwa, ese nyuma yaho hakurikiyeho iki? Twagiye tubona no ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo yitabye Imana, ese byo biteye biti? Oya, mbanze nkosore ntabwo ndi umujyi. Hanyuma ariko uko byagenze, yego, nuko bamaze kugira ntabwo yitabye Imana. Yego. Cyo nacyo kiriho umucyo ntabwo yitabye Imana. Yego. Nanjye n'umunyamakuru ntangiza bitara neza, nasanze nta kibazo kirimo. Yego. Gusa icyabayeho cyo yakomeretse kandi bikomeye. Yego. Bamujyana kwa muganga. Barangije kumujyana kwa muganga, bamubwiye neza, bamukutse, afite igipfuko ku mutwe no ku kaboko. Yego. Ndetse n'ahandi bagiye nyine bahushura inkoro bari kumutema. Yego. Hanyuma ntiyigeze apfa, kwitaba Imana aho ntabwo byabayeho, aracyari muzima. Yewe n'uwo munyerondo nawe wagerageje gutabara nawe arapfutse, ariko nawe aracyari muzima. Yego. Yego. Navuga ngo hari ubutumwa twabonye n'ubundi kuri X ya polisi y'u Rwanda, ese bwo mwaba mwabubonye bujyanye n'ubundi n'iki? Ubutumwa buri kuri X ya polisi y'u Rwanda, icyo bashyiragaho bari bari gushyiraho ko umwe muri bariya muri ziriya nkozi bibi yafashwe. Yego. Hanyuma amaze gufatwa nyine ari mu maboko yari. Yego. Deja bakomeza no gushakisha n'abandi. Yego. Igikorwa cyo kushakisha ziriya nkozi z'ibibi cyo kiracyakomeje. Niba ahubwo nakubwira ati nawe ubashije kugira amakuru umenya, yego, wayasangiza polisi ndetse n'abandi kugira ngo nibura dusangire amakuru kugira ngo nibura ziriya nkozi z'ibibi zifatwe zibe zahanirwa ibyo zakoze. Yego. Navuga ngo ni igikorwa nanjye ntigeze nishimira, ndetse n'undi uwo ari wese wadukurikiye yishimiye atishimiye. Reka tugushimire Square, mugenzi wacu n'ubundi w'umunyamakuru kuri mavete.com. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe ndabashimye. Yego. Uyu rero ni mugenzi wacu n'ubundi waduhaga byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru kugira ngo arusheho n'ubundi kudusobanurira byinshi bitandukanye. Ngira ngo munyemerere nanone nahamagara n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ishami ry'umujyi wa Kigali n'ubundi Werarisi Gahonzire, tukamubaza naramuka dufashe ku murongo wa telefone kugira ngo tube twamuganiriza ku byabaye.
ndabona atarimo aratwitaba ariko naza kutwitaba n'ubundi turaza n'ubundi kumubaza ese polisi y'u Rwanda iragira inama ki navuga ngo urubyiruko by'umwihariko bamwe bijandika mu byaha nk'ibi byo gukubita no gukomeretsa yewe bijyanye n'ubunyamaswa kwiba ndetse no gutikagura abantu ugamije kubambura ibyabo ese bari abo barimo barakurikiranwa ese baba bafashwe niba bafashwe agiye gukurikiraho iki navuga ngo ni ubutumwa bwimbitse twashaka kumubaza n'ubundi kuri iki kibazo n'undi cyuriya mwana w'umukobwa gusa icyo twababwira nuko n'ubundi ku rukuta rwa X rwa polisi y'u Rwanda n'ubundi hari navuga ngo itangazo n'ubundi rivuga n'ubundi ku byabaye bagira bati turabamenyesha ko umwe mu bagaragaye mu mashusho aho abantu batatu bakoreraga umuturage igikorwa cy'ubugome yafashwe gushakisha abandi babiri bari hamwe birakomeje murakoze ibi navuga ngo byagiye kuri Twitter n'ubundi ya polisi y'u Rwanda aho nyuma mbere yaho yari yamaje n'undi gutangaza ko arimo arakurikiranwa abagaragaye mu mashusho nk'uko muri kugenda mubona muri ano mashusho navuga ngo bamwe muri bo ndetse n'undi wari ufite n'ubundi amabuye ndetse n'abandi bafite imihoro umwe muri bo yamaze gutabwa muri yombi abandi baracyashakishwa ngira ngo iyo n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'ubundi ishami ry'umujyi wa Kigali aza kutwitaba n'ubundi nibi twari kumubazaho icyo navuga nuko ibi bintu bibabaje kandi bidakwiye n'ubundi umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese yaba umusore navuga ngo ni igikorwa kitari kiza cyo kuba wakihesha ikintu cy'undi n'ubundi ukoresheje ingufu ibi rero ntago bikwiye navuga ngo twahamagaraga n'ubundi CIP Werarisi Gahonzire n'ubundi niwe twagiraga ngo tubaze amakuru atandukanye kuri ibi by'uno mwana w'umukobwa gusa icyo twavuga nuko ibi bikorwa nk'ibi by'ubunyamaswa bidakwiye twaganiriye na mugenzi wacu n'ubundi nawe wakurikiranye no nkuru atubwira byinshi bitandukanye atubwira no kugira ngo ano mashusho muri kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga sakare uko byagenze ndetse n'icyo asaba n'ubundi uregwe wese yasaba ubutabera ndetse n'ubuyobozi muri rusange kugira ngo uriya mwana w'umukobwa yitabweho ndetse na bagenzi bacu bamusuye icyo nababwiye nuko uriya mwana w'umukobwa ameze neza nubwo yakomeretse cyane afite ibipfuko gusa ameze neza kandi navuga ngo ari gutora mitende ameze neza ubuzima buracyakomeje nubwo yaje kwigirizwaho nkana n'abajura n'ubundi bamufatiye mu ijoro yari yitahiye bakamwambura ibyo yari afite bakanamutemagura ngewe rero ndi Rando Aditsusha Imbabazi mukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru asesenguye murakoze